abantu bakitokera kwa nira ngairuga yoto kata matanga saru tani bijamolega mwaka mchache na manyete engati ya moi ngabwatwa karamo ya rota kuiboreso okabwatwa na takutanya nyuki kwa sieka rume abisiga samu ngotko ya katu rota kuibora ngabake na samu kama ya kuruswete ya Kongo mkaiwa mpaka Ikimarwa na hizi kilomita from Kisu Ikimarwa mwaka ujaja gake sini gani daktari anatibwa katika Ikimarwa na wakati ya transport datana nama mpaka Kisu kwa Ikimarwa ase yote ya saki hapo weka sana familia esukulu wenali kobolya yanyaula susana gata mutali kwanja ngabana naba MCA majeruke rata ko di meri rati yachi esukulu wenali yanyaula susana gata mwezi mimi wa Fredi Matiani wagaja mutane kwanja erukwe muchacha kateli neko era eke ndiko nyaula moeke ni ya ni ndio tunataka runa elega si yo mwaka moja omwaka gavana gadoa kataina ayo gavana era asie kwa chipasa kitanya goja ejikia gereta ongwana kala lenge gavana tata de pasa tika gereta kwa musibia nyogo bono siwala kiona de pasa kia 5 million bono moja na pasa siba colegas amangana yo boy kache pipe amangana yo boy bono kau bono bana na kwa TV badila wai girapas Ondornya sebeto manusia tahu antises. Kawan, nonton mana yau? Ondornya sebeto manusia tahu antises. Kita itu kebukan mana? Ekonomi kita kebukan ada. Kalau sahabat tu, itu kebukan aja tinggi. Kalau kalau dia tinggi, kalau kumana nak kawan osan, oyo, muy bien. Asante sana.